for me mo bibia kwa ba de ba emergency Ghana TV eso enenso ya sanso aba be hyemu e wo hase nanne abususem aba be piemu wo manim hase kra de se awose agumi me ho adwiri mi ankasa ene se ye maami bi ne ba ne nua be ma aba be piemu e wo manim hase ya asem omode enam ne de nya asem ketwa ne ba no ene ono ni kunu pani eba afanyi nsen ena maami afa abofra yi akwa be ma ne se be ma ne hya abofra no na onye de onwo na owu ano de na bre ne back na afia amamre ene amane e wo ho no ma ba beye be me ya fabronya ho e de awe nkokọ amoche sesisi amino kase no ne abaya no awu mienu na one ne wu mienu na chi no ade abaya na ye tesa asefem na busua asema akwakofa aba no enya asem ketwa me pese obeka me ho ne ya gebre na manu yi entumi nka ne asi ne enkonkotie afie ba wadwen chire kakra wo no na wo de ato comment section ho na afie obi anso fa ne futu ede edi efri mu kame ho ne ntwa ye ho simane nkonkotie embra sisia fie no me na me firi akwa kofie akwaje yekola na aba ayi na me na watena a chire na mu se ora ne ni asisa ne me busa na se wanyam ne busa na se pa one me kunu panyini ba he abineza na nyesi me ba to bo wo se say me say akula ye wosirem ne maame ne papa nyina motisirem na me free ha kwosirem ade na ba me ne wate do ba ete ni me kunu panyini ba woni ne na ti dan ba ko just dan ba ko woni ne da sori ana oda ne dem me etifie ba ko me ne kola etifie ba ko okay ne mo se kola la nyim ame busa na o se me kunu panyini ne ba ana on na nyitin ene wa me de kola de ma me kunu panyini se onfa no enhye no se wo wi a onfa ne ma me ame fa no kosirin koma wo papa se wo be ne yira na wa dire kira kosirin na mo mama me mu no mutimi yasa wo kunu panyini eba ene wo ni aketo aba ada anyim ena wo ka kire ne se wo pa na wo kosirin koye na mama esire mama me mutimi ware no sa ho na sare obetma aware no mo ya hefo dagati ohun yo to aso e de be no ma no o ye na me twen say me kunu panyi no e de kwara na abrem say me ba ni me mfa no nkosiri ma twen an afa na ma me ni baba so na wasana nyimbiem maame eno enti ana adwada o wani baba ho so wo he wo de ne kokko ma ade na onye me no ama na ntena wo nchen na wanhwe no ankosi so bawu awie na ade ne ma de oso de onyim no na ade ne ma nso nkohwe no so ne na so okofa ne bi aka ho okofa de aka ho de ofa ya o de fa nyinze na obi nyima se wo ba nyima se wotuma de ama de wonye se no na wa hwe se wo wi a sambia o ha se we ware no mbeka na wa ware no se won ware no so a obeje wo ba ana se sa de o ana de ha de yenye no se sa to bi fa oba no ne nyinyin ya frɛ na afra ba ma no ma ne babaji nyinsen no na wo pa se wo pe na de ba ma na fine na so dudu na no wotena ma me kro ncha na ba ma na hye no aba ka o ma hwe na ko isi obawu owu no be ne ho ade na obetwa ni ti ade no ayi ne ho ade de ne ko sana de se yetimi se sana ndi binu ho a mwempene sana mbeji akoni fi ahye enti owu ye no nyina no o be ma Ebeneza ne ho o ne ho okay eto aso e na e de o ne ho enti oni be ba ko na wo ye no wasana wo biem na ye mienu na me se se za de meja sa abeye ayi am na me kan kire ne kunu papa ne se fa kura na mami na me fa nko fie ma ne papa oba na wa ko fie ade na aba sa de na me kan ye na mo afa ne ba panyini no ona wo face no adwane abata chime na me se na se wanfa kola na nka ho a me de no nko anko ne baba be bisuma se mo se me ba na wo mienu na ba ko ne wan me kan se de me mpene ba ko no me nja nko na be di akiri ba atitime abefa kola no ko ade be kina be kosire no na ne kunu maame kan se on de machinko
se wodi na chikwa na wan bonati sa ta na ye ba ye monotem enya nde san aye ba ye monotem ina ma me say sa penasi mutini to ba yire no esu oto a owe to ba yire ko boniti atofu aman anakọ ma twa sa ta no kora na yetendi me to ma na modidi ma tense me kire me hosinto me se me de kwala na ko fie me kire me hondo me chuma na modidi sa bra nyina na ote he na ote ni kunu fie ni kunu ben miensa fie miensa ne ba ne Ebenezer ote ni fie won to me fie bi sa ta na me de ma amu no ma fa na ma bi won te me chen bi so ni ade no de wanya akotra ho ade bia one ne da sore ne de on be da sa de na bro asa mo de mbre me se obare ni je ne ko ye beba fie ne papa ho ade na ba e de se no na je so one na wo mienu e na Ebenezer na fa panyini ne de na dwane ana asa sei one mbere sa wo mienu na kire no wo sanye se ye na mo se nya Ebenezer aye Ebenezer ne ne panyini oh mame di asem ni oh asana na meka ne sana na na etie se de atie na asesa na meka na minim pa na chese asem na menti ase tia sa na asem tia sa sana sametie twaso Ebenezer ne mame panyini ba na Ebenezer mame so afren se won be boa na adum oh fie Ebenezer me amiesa fie no Ebenezer hona obae obesua obedua na adwuma no mensa ne ye wukunu panyini ukunu panyini se ukunu awa no no nua panyini no no ana abusua bisere ya mentia se ni sasa na bia na wote ase dia fine but ye hwa de ana mensa ne ba ne Ebenezer inti infanse Ebenezer ya wo ba aye on ya me ba ana wesu ya wo ba nti ene afo mienu no madi mo jafra hu mienu me boa omadi ka ba ko Omo ba de no sa wu ba ku me bu anya mienu ana oni Ebenezer ba ne ba ku pe ba mienu oni Ebenezer wo mienu inteni afo no mienu me ba to bu mpesa meti ase na tiefo ti ase ena Ebenezer ne wu mienu na Ebenezer fa ba panyini no odi ni dwane ko tachiman aha sa face na mbese me de ni ko fie no ena wo fa no akona ne ba atetiman entem awodi kona ne ba atetiman mbese ma ba bi abeje kona na akos fie akokura se me de na ne ma me nyina ekosire ena no ne kunu ma me ne kan kire se on di machi nko enso on di machi nko na wote wono akire na wasana nyisim sa nyisie we na mo se Ebenezer ne ne panyini na nyisim abakuma sambe ne area yimiti na wasana yimbi onyem ye ne Ebenezer no ne nua pani Ebenezer no na wo mienu ne nua pani na asanya no how Dagati for her, Mimi Sasa, a sanity. Eti bibo, if you want now or 1 O kunu penny no, or man penny ama one fan uncle, ne Ebenezer near penny. And I need a ketua. Nini a penny, so be fano. And no so then now. Tis our grand is in national. It's the same grandma as I mean. What you mean? Mame, answer kwa na meba osumeba. Mame enko madam. Kasa kakra. What to say? Me dia me hoye pa. Wo mo na muza wo honye. Fa ba ne masati ya no nkita no na mitimi ne wonkasa yi. De na yawo. Aba ne say na woni na woni nse Ebenezer oye wo maami ni kunuba na wonim. Nhyira FM no bia ne de ya wo si dim ne se keke aba so me say ne de wo esi kaka ne ewu twaso na me wo medan ko ono so wo ne dan ko na medan so light ni wo o dem light ni ho na aya na Ebenezer ewura ho na light ni ho wo ye de ewura ho light ni den ni mo ye de da ho aya wo wura me dan me se wa mo light ni ho wo ye den tina ho na mini light so inti wo ye den na tina den ni me do let in ho na me da sumisa chese wo ni torch yo to aso e nam de no no abesa bisa wasem let in ho na me da sumisa
Na Ebenezer aya no owura ho. Dem bia no owura ho. Owura ho be den. Na oba mo ho. Obe den. What did they say? Of course, I read the was not crime, and then I made do Juma. Well, rather any more bad day, Mamma. No, well, Ramu. There no. And I'm say what hey, no, be a punu raha. Maybe some will be a day. It will raho be a day. We are be Sunday. Man, and young come on, Pajo, maybe. Mukuno. Ebenezer Yokunu. Ona mina ono wumbi. Hey, no nyane wumbi no asem na making. Uma me si wona wona na tie. Ansa na woni Ebenezer ekonyem. Dabi Ebenezer on mina ono na wumbi no first. Hey, be chire ne shase e ho de dikai. Why o ho ade ama abusua? Enti na woni uma me tie no na Ebenezer Yokunu. Adentia e ba ne say. Obi ani wo beka bia ma no ha dada. O mi nka bi ma no. Enka bi ma no, nti mu de ma me ni mi nkomo. Ono ma me na net na mote wo hen. Oh, Agina. Agina ne we mama. Agina kankle. Eno we hen fam pacho. Otra Techima. Okay, e ko yeji won. Okay. Nti wo ma me be fa wo free srem no do ba Agina me boa. E fa sem na okay. Oja Techima ko yeji. Na ba. Techima yeji ne ye ko ye dai. Senepa Yeji dia. No, fruit wa ati. I want to alert you because social media problem ya Oja Techima ye da ko yeji. Oja Techima na wo ko kintampo. Yeji ya mampon kwa so. Tina me. Fiao. Bien. Yankwe. Me say o ma me be fa na nso asem we ma ofri Techima nko yeji sese. O ma me be fa wo no a wode wo efri sire mu baaye no. Na wo no ma me na tie na wo no Ebenezer na tie. Na ma me na tie na me nyeme. Ye de na anyem ye wo na asem no wo. Na me na Ebenezer na nyeme. Ye de na ni Ebenezer nyeme o ma me do free sire mbaa wo de wo bre Ebenezer se ware no ana wo de wo betena ne nchen. O de me betena ne nchen na me nyeme. Nti ye de na wo nyeme ye no. Ye de di asem na Ebenezer ka kire wo a e ma wo nyemu ba na odi kan no. Na so Osiopew. Na na onim se wo maame ekunu eba no. Yeah? Na unim ana na unim. Yan kwantam na me bre na ye adwuma, maame. Na unim ana na unim. Na ebusen ya ye ni sao. Minka obushwe mase me say my question is na unim se wo papa o ma mi kunu ne ba ni Ebenezer ai da bi na wonim sa tina nim se Ebenezer ye hwan nim se ye ma me kunu panyin ba okay inti wona na wo ba ko na onyin se wi e obehu se eye ma mi kunu panyin ba no eye abusua mu fine musimutimi ye ne sa ade na auto course wa san ne wo second one. Dagati ni bia na yesa. Mama sana tie obia na yesa. Sane ka wade de. Betuna wade. But say onya nru aware mpempensuo ya wo se wo befa na betena wo nchen. De di nkan bae. Se wo ka se wo hwe kwai se wo meden bebreu. Ana meboa. Tinkane ni se wo san wo de otoso mienu. Nko obeye ne wade anka de ko sirema na akoya amamere no awa no yesa. Eke nti wo de Ebenezer de nkwa de mame montumu Ebenezer ni apanyin nso e na me dem so light ni ho won so light ni ho aba wono ba bia light ni ho nti o ma mote de na no ka se light na me ka no enti nya Ebenezer de no na light ni ho we de na light ni ho Ebenezer ni apanyin no na me dem ina me wo fie ba ko na light ni ho ba bia me da light ni ho na tembe owura ho mfisa Ebenezer tembe owura na menye se na Ebenezer se nya onu me ba o owura ho na office Ebenezer se Ebenezer aya owura medam
Who the difference between Ebenezer? Who the one who in the Bema Kwanzo? Who the Cassia and the to a realm who's a kite? Where Ebenezer dear? Uncle, when wait. Nhyira FM. Didn't you know when Ebenezer near non so die? Me per reasonable, me per so can be a more dubia metiasi. She says, I wouldn't lights. Nebeneza want Ebenezer or Cassa won't it? When you're paying in the Cassa won't it? A better be our baby open, or better be open for, or go on more pen from empty difference be our mem. Emma, what happened there? Anyway, can be. Enti first day na nipa no ne wo yes an Ebenezer bra no ne wo yes an so ba dem na kane ani ho ene ono wo dae ono wo da no kan sen wan so touch so an say Ebenezer wonu abai Missy minute like okay enti wo da hwa no ba no be dae wan ka hwe wan kasa kra touch say wa also wan kasa ame we just want to condemn this act until a major Josan. Bizobia ene se dum light de anye nanka be ma bia so no be ma to no ko ho we wura ma sudu no wadi bi no ko cause kan ye ho Nhyira FM. eti kire men sem property o kan ye wura ho na abobrebe mi pese bu gi esi cheche mi mu na menti ase na men ko ma me ako kasa me ho ade ehia mo asanka mo ma na church me mudi esi na fe ye hu de ye to ura wankasa oba ya no say odine sabo na na so oba wankasa no so we Ebenezer o se no se no so we Ebenezer sa ura wa no se Ebenezer maba Mama ho meti ahu David mama nyina no so kakra Kani ani ho nti ora dem ha no se ako Ebenezer mama da ho mama Nhyira FM. Adende ko ni so ura dem no na light ni ho to ura dem na we no kan se Ebenezer wa ano wankasa on so yes ana ye hello say ako kasa me ho then they see yes our first day no abema no no yes ana now feel say Ebenezer then they see Nhyira FM. Our problem be ana mama our problem be our dream how ana so yeah ne papa nti nipa na dwenya papa say ka wodwenya papa o me kasa na wotena wotin za wontimi kasa me ho sister me say chuni de mekura me ntibi but say okay ono ni chuni kwa muti chen wo de no eti ma me say dan edi kan na be ma ni wura wo na fi say Ebenezer no de no ka kire wo oh sorry ufenya me ufenya me ana kwa sorry okodia sorry Pentecost uko e di be say ni uko ya chakakra enyumba na wonim to Pentecost mu because if you kasa na ho ya odin any nkomo foforo maybe adwene ne de bia it can refresh you then na wonim Pentecost mu am I a small Concron. What's the what's concron? Concron. Yeah? Concron. What's the matter there? No. Agasa. Concron. Hey, Raddy. Am I a small? Abigail. Ha. Mami quotation back because Pentecost day. Me papa elder mekunti mi person be ku Pentecost anima and na no obi ba ye no so ko Roma wa nya problem bia wo ko
afa ne ho adi ba kwa no so so kwa so ben dia na no ya ne ho beka mu so ko presby yensem bebre pacho Pentecost die yasu no ogya ne besi ye mame quotation ba Nhyira FM mitiu enyumwa wantu quotation ya wani Ebenezer chapter 5 verses number 3 ba unam na maba unim za quotation no enfino mame quotation ba ko Nhyira FM Mr. Amunye di na mintie no no nkasa kese yes quotation oh yeah free Genesis Exodus and Leviticus oba be na ni di o Bible mu what's your cause ha evangelist na him ade aye de enti na ma obi tumi 55 Ebenezer din fa ho ko there be nani da ho nani da ho bueno mitumi se bueno se ne pe na yes say me who conversation of course e bi oba aye no mama oba dada me se bi o ye Ebenezer anu ti na ma me ja me hu ma no ba don ka hwe na se wonim ne awo ye wo ma me ya be na me kan nti kire me mu waka den so oba na o se oni di na o se o ye Ebenezer na san san me nyem fa me nyem bi na Ebenezer se nye onu ni mi se sa o kan sa nya onu mi se nya onu ebe ye azekin nipa kono no da mpredo do say se be de ne hu akoda e kura ne papa because Ebenezer be fa bi Isaac so be fa bi Isaac be o say me Ebenezer na ba so say we dey original me an maba no enti which is which sa be ma na aka no da mpredo do say ansa wonyi makoda we no dem ya ura ho na mi say Ebenezer enti ura ni nyina so ura ho wa bre so wa Mary ada anajo nko enti ura ho a na wa ba say Ebenezer no woni nada untu kai mpredo do ne nda ne Ebenezer na mu nso sa ta mu ama onchen da Ebenezer nti ono ba na Isaac aba me oba no me se we na Ebenezer se nya onu me ti me hu se Ebenezer na Isaac me nyum we na Ebenezer se nya onu na Ebenezer se ye hwan ya o se nya onu no me se nya onu ya Isaac anti we predict and we ni bi na ye that's so sanya o de ya ni Isaac that's so said edem no da ho aba ma wura ho oba so mo ni oba bi o mo ni din owura wa no na dika Ebenezer o se enti onyim ye na Ebenezer se da bi nyame na Ebenezer no o ye de no hu se enya ono Ebenezer Nhyira FM mi cheso no ne ka so nya ono a na ye na Ebenezer hu se be ma foforo nso faw ana mama Ebenezer no mo bisa no ne team pop ben panti no se nya ono ne na enyima koda we Ebenezer ne se ayi Saturn na mbe yo kosire ai bai okay na Ebenezer kire se o kosire no bai no no dada na nyi se na we ni kire se ayi Saturn no o kosire no bai nti wo hu se Isaac ya wuram nti anu hu se Isaac awura ho Isaac awura de dan no nti wo be pie ya na wa so light na wo se ya Isaac nti san de fede nti wonti menka nti wanka nti awa temne nyira tem na o frisire no bai nyina wona Ebenezer ndai ya Isaac nti Isaac no say ye de di kan no owura mu e no pie nti wo so light no hu na tiko ana so hu na nim say yo no because the asam no samama ade apa de ye nyina na ye bebre agu fi say yanka hu say akoda abam akoda no wo abam na say se hu no ni papa nti sa akoda nti me nka no kre na ye adwen say wana mbere no se kola ne de Isaac ba Isaac na di atu panyin waje atum sa ya de ba wonna nyi sen hey waje atum sa
Alice, why not Munyana Mammy? Isaac and Ebenezer now why? Na menim se na de we no. Eye adwuma mponia. Enti no, mame. Wo se owura dem ho no a, o ka se Ebenezer no de wa hunu. Me boa. Enti Isaac ne wo da mpredo do sei. Debia no oba na. Debia. Ende no oba. Send afia no Ebenezer mame. Onna so on be born in Juma. On the born in Juma. Oya uncle. No. Let me face Ebenezer. Meet Mama, didn't you know buy because there may be something behind it. Dear, no, I walk. Nhyira FM. And I met him coming here. It can be sent here. Can be. Okay. More of us said, as I see, actually, now when you say, Nenka, Mopam, a bread system say, 1 day. One you know, when you say, money, no, so on, dear. Was a Saturday on we are political warfare to no. The same farmer, Mamma Fan Coffee and Comma, Papa. My day, Marco Farmer. Mafana, mammy. Nothing I was at no fee, and you say, oh, they bremy. And so mean to send their fanoco. No cohen. Oh, yeah, that's it. There's on social just one fanenco. Sister, no, Saturday no brand, they will any way, Mrs. Yano. Saturday, that's no few. Will be a number be all. Auntie, no more asem nature, no, be my Isaac Corona Ganny. John Office for Corano in the hall. Nay, are you looking for Panic? Say, Chabon, or so, Miss Sister in fact, no pay, no banner, every share. Sad, I will see an infant command. No, Mrs. Auntie, and I hope what you call committee for her. Committee for say, they all can I say. Or Hecorano, Mano, and I say, I want to give you money or cry. Depend on a fan about, only then buy. No, I be deep on him. Only say, Oji Corano, Fusion, what dear man. And also so on penance. And now we're ready. Committee for cancer and one gentleman, and I was above here. Was I to call him the same thing, or kind was on Tiasia on here. This time an engine or hero. This is a company, and they were coming. I buy, if you feel Coraman Coda, a team, as I Mr. who I call fan by. So I tell us our woman, Mr. Open after and Cora, my dad, Coran, no mamma, and Con Mamma ho. Or friend Coran con ho. Ain't you son of Edgeman? Yes, I'm in Edgeman. I'm a friend. Are you okay? And can I do it? Okay, dear, I didn't know or by worry. So about what Cora, I didn't know, me, I don't buy Untimin Godo, and that's a woman Untimin Casa. Or Fro Cross or Casa uncle. I didn't know, Mammy Fro, and now uncle. And there was a Hey, who is it anyway, Anna? Ah, and now for no mammy, or money you may be a dinty no ma. Why some no doubt was one year beside what some I won't casa. A rubber? Wouldn't him casa? You be so was a year no young quay any may. And no job of Kakami, the other Casa Salmon in Atrum. Mr. Dientina now, mammy, Frewa, now won't fa. Maybe they are not come as of our memfa. Aye, of course. I don't know what that is. I was on Casanama, and mammy, begin born and see some open. I said that I do not 20. And it's a sign of dating mobile. They said the entire band is a no Corano, Mopan Fifi, Linia Maso, Masako, Cook and Tanaso, Amanema, or Henina say, into money be a more fun by the Codu and Tanaso. I know so I say. This is also say, and answer no wapoka. It is a no, it is a here Corana Nema. Ebenezer no swap pam. Ebenezer no swap pam. Ebenezer. Ebenezer. Anka wo ke I won't be well. So no papa, uma pam no. Muna pam no. Na wo friends who kunu panyin no wo wai. Honest, one American, one American can say one on a pound. One on a pound of Colana from fear. Tis a damn per se, boy. One I say, one say, no man, our twatchun. And a Colombian, no master, and a calm born. Oh, yeah, I'm shen. Eh, you say we were now here.
Mishani nyina. Stylish, hwehwe friend say. Me ma no papa no na ye hwe say. Ye misa no de asi ankasa because me ankasa no my confused. Oh. Couldn't pay you what to say? Yes. Huh? Good morning. I didn't mean to be more only Yes, sir. Mensa. Hello? Hello. I don't answer now what to say. Yamiadumo, now here. Ah, ya pa. What are ma? I read one casa wunia ne yere. What do you know they say? Tiana, aha. Satiana, boss. And I want them to come over boy, say. Wo mama mienu Ebenezer ne Isaac. Ebenezer ne na wo mienu Isaac nso so ane na wo ba ko se mo pam akoda no afriti. Ade na ekobasa. Oh, what can say pam na enyi lokore. Aye Ebenezer ya me ba. Na Isaac de enyi me ba. Aye me yere ne se panyi ne ba. Isaac no. Na Isaac no so aga oban ma mikuma wo de minim ayi minim se oban ma mikuma wo se one baya no ni ne kuma yire wo bibisa aye ni o na kina o maka se ayi baya no nyim wa na be so wo kontum na efe na kan chen se na ba no se ayo na be da fi ho baya o ba na wo se baya wo ko sin baya na me no wo hia da na ye de na wo nyim no wa kansa hwana me yire ko sande ko to mini kuma yire se tie nan no obusa na o se azi ona aziki na nyeme yes so wo se ba ne ba de nyim sanu a woni obi nyim sanu a enya de ultimate na fi ho asan su amaye se no anu be ne man na yesen di bim na misumanya yi we sim na meko ina fe me bra kan chen se mbra de ba ne ye ni you know no ultimate no fi ensan no be ne man ni ndi on pe ba bi na onye ba bi na ja owu a na san kan bi o ho a ne kai ka na kan afa wa na misum kan sa na me ko sim ya na ba am stela setene na san de ba no ba fi ho se on batana wa na me ba panyine na yi mbaba ya ba se na se de mo se akiri na se ya wa san de ba ya no de bia wo san de no ba fi se o matani na what is here ini wo pese okumi ni aba ni me ni aba ma na amene mo slim na mi ni hobi na mi ni habi wa na mo ya se on sa ne niama on gine niama no nko ba bia okofa anyi se no wa na wo yin de on onko ne se tina so aya na ofa niama no abadam ho ne me ba no so fa niama na ya se adan o se do mo kan sa adan to kwa na o ma aya den mo se mo dia sam ko committee for wa gina wa na yakọ agina no mo se mo de sam no ansan twan mi a me wosirim no me se me bra panyin mi ne se ye nyina ya papa no na ese ai me de sam na ja wo dam ko na ese wo san se wo de asam no twan mi na wo de twan me ba me kan de asam no ese ya ma chi na kwa wi ase ga mo ja na me mbra ansa ya kan asam na de na bibi wo ha me ka se mo de kwa na me hu na ese mo de akwa wi na mo san se mo san de twan mi me ba ye den na me kan sa a chi o mo no mo ya se nti me ko pe me ko via Isaac no enfa baya no man na me se meeting yes adelo se Isaac no enya me na awo no baya so enya me bara no wo bande kwa na wutimi ko pa ba ma no Ejampa cha mama mi sa bibi se ebra mo ka so fa nyinse ne nko ba bia wo de kro no na Ebenezer man mi enu no wai na mo de wa omo wa me sesa ho wa sister on ba cha o Ebenezer sister onya me sister o Ebenezer de nkwada na komo no ni nua ba ne nua ba na ba fa omo ko ye ana sa amra ba ya no fa ye funi sa no na ne nua ba na fa kwa no ko ye na ba cha Ebenezer wakoye obai hu amamre e wosire mu ana so da bi ne ko ye mamre de kora na se ka ye nkom ne ba onye hu mamre o da afi na o ma ye na ka pese be di akira ye ba ye ne ba kwaye hu totoye na sa bi no de atiene se wo fie opote ana asem yi kokosie na woni Isaac akasa manager atum sa akwada ye ne ba Isaac de mo fene phone na je ke se ai no kore na phone so na aba na ko anye se nde
okay say enya wono ne a na oboa Isaac ni mo agye tuma fere phone so nya me na on na gye na e kasa ai mu fere phone so me na agye tumi say no kore nye say ne de okay say wodi ne ho aka no ya ka say wanyima won timi kan say enya wono a Isaac no way Isaac de me ka say free sa asam no si ye ni nyina me ka say ni hu Isaac ya me boa ni papa mu na wa ha akura say ni papa ye na woni papa no ni papa mu na wa ha na me ka say mi kan say Isaac say minim ba bia wa me boa. Okay, eja de menim wo dagati mpanyimfo a mu wo ye kure mu ha ne se mo man wonum boade pa wonum fere ya de mo atete wonum yie mesraw ebe yi a enka Ebenezer ani Isaac nyina ye hia wonum wa ha ense nka e ba ku mienu bi na fe ye nyanhya wonza na kosi nkonwa ofie ba ye me pa je ba bia wo kan abinda no kwa ya aya mememba no kwa no oni ha watu kwa ni ba bia wo me fe le kwa ya nko na ye se Isaac so ya obi ba no mi kuma na ma wa no no ka se me ko bi Isaac ma na hina me ko nya na me ko bi ama no sa na mo ka se me bi Isaac me fa ba ya no ma no na me se ni timi ya sa de no mba che madam o se o kan se me ko bi Isaac ma wa me ko fa na me ko bi Isaac no ma mpa che o bibi ni ne ka ne nka se o bibi bisa o panyini wo se asami me me kuma de na o peso bisa no ba kwa na ma no mo se Ebenezer yi Isaac enya ne ba o se Isaac se enya ne ba o se enya ne ba enya ne ba anya ne ba na o se enya ne ba ese wo pa ni kura ofia wo di bwane a wana se wo di bwana wo dwane ya wana se wo chi no ese wo chi ayi abai fie wora na wa hwe ba ni na yere nti ka kire no yo miaza ti dia wo kan enso aben ai wo si wonim ba bia aben nzane ai adiki wa oboa ne aben woni ai zikata fum so da bia min se wo fra mo na mo kasa me fra Isaac amina Isaac kasa wonim ba bia wo pa sa okay na bu fi se bi ni ba bia wa wo da pe de fe na ki no mame o ki no mame na o se bi ni ba bia wa de o pe bia fa ya mi mpa chow mesa mpa chow mam bisa nka mesa yi ajay ba chow se awu fi ho na ai akosi wo a onye se oh ba de me kan se ya bi nda yire na ya ni yire ade dina yire a woni se o tena fi ho achi no won pe ba bia mana ntena ana wo ko se wo fa ne nyama ko wo ko hefa na wo ko tena ansa fi aba wo se me se ade ntina won pe ba bia fa na mana ti ansa ne ko fi aba no se wo fa ne nyama ko hefa na wo se wo ko tena no mra ansa mo kan sa na so oba nyima wo gina we wo wajire na ba no ko fa akobo ajia sebe kafuro akobo jaman kwara no a wo gina we sisi ajam pawacho wo no ni ka ba na betman tin na pawacho timintina aba ne boja ma ya ye mamra ho ya ni mamra ya ya sara ba ne be ma tina na se wo pen kura se wo ye mamra no wo pe kai wa dia ko ma ba bi o fa ye na ye mamre na mama ni ye mami ho na me fa no me pawacho anya me ne kuma ye wannan din ba ya no ba yo na me ba no kwanyin se no onye se me pawacho mo kan ni za Ebenezer me mo America se mo dia san we bisa me ntini ya no si se nya me na ko fa ba ya no Ebenezer na ko fa no o sa Ebenezer de ya no man me pawacho sana mo bisa me sana mo ye na sa ma me mensa aja me pa chao o se Ebenezer yere no meboa ana bi ajiri a aye me ba yere nya me na kwanyin se no na mo bisa sa me we amu bisa mi me kan se me pese mo kan fa me pawacho tonya botre ma me no nkasa me se o se Ebenezer man me agusa na ase no wo to ye me pa chao inti na me bisa wa asem nya botre ma me o se Ebenezer yere no me pawacho ani ona udi na nko ye no wadi ansa na ba ko fa ne papa ho setina ho ana ofa ba setina de ne ya ba o se setina akoba adwama na Ebenezer ne te no aye ne ho ade no ye ne ho ade ne ko ye ne ho ade de senga wonu sonko no ye ne ho ade ade ti na so akoba adwama ane ne te se so adwama mo ya mu a no wa ye ne ho ade a se me fa no ko ne papa ho ana me fa no ko ne wo pa Ankolana wona se na me fa no ko ma no Ankolana abaya ne ba ho bebo adwama owo ho mo no Ankolana ye hia Ankolana mate Ankolana
akoma se uni amma no ye chiri kokwa ye di na ba do wo ba ne de o mpie mfirifi ho na nkwala ne de enka ho oh ya ka se man ka se enka ho man ka se anasa nyakopo ya do ma fiada wo de fa nkwada no bra ekwani a ebefa so ebenya Ebeneza papa mfana ama bone de ne beba senso Isaac nso a na so wadi sa abone we wadwane akwada no na nadwene mu ha senso waseda no no nso so okota da bia kane anim no obi beba befa no nso a eye wo de fa nkwada no bra na ho nsenka bia obi ayen kama ne free ho why ate medase wo se medase ha madam maninka wasempa ne tie wote wo nyare wadwene mu da ho pa na se wobekoso ayesa wo maami nkofa o metera ne nchen na won ne won tera na wakwa wo mienu wasa ahwe nyankopɔ anim se na kane ani ho ena na obae na mfi se Ebeneza ena mne ne dae dia se na wo kana ha shawu ye wote de meka no enyo obiana ye 1 2 say na minim ye okay ni bia ni we ye no kre wo se ma me na no frɛ edu ba bia de wo se sen ada wo se say hello wo se dey pa chow me se titi a wo ka se mini create mi phone so ni kuro bi ha ne jare na ntimbe se me ko ho na take tungu na me fa na wata kime no na me ba wo mama ne die ayu se tie na sie ni ne hu kwa ya de ba fa so na ade ba ko wo me yiri kuma so enti apo ama ne bra no me kan se me fa ayu me ne ba no mesem no mo fa ne kwa ne se fia da no mo ma na mama hu ya wona ne kan se de so no se yare fo pa nti gize me hu ono hu ayansa ko adu ta da nga ko wo ma meba ko enim so a minim ko ma fa so a na ya dan me dia yare fo na me de obi ma mu de ko na mem na de ba ko na ko na ka me ma no ade na me na no ya dan ade aba pa wan kasa me se de hu wan kasa se woni aja no na de wo ho no me ne waka eye simple me bi se me ya se me ma na me ke yi se so yare fo pa na so na me wi yare fo so da ho mo wata chi en ka metima me ka se nyimre mo nye me ka me ko twa na me ya de no me ko twa yare se na oni se ya fo na ni producer kasa ya ka cheze fia da obeba na oh me ka se me ba na se na me kan me se no wa yare fo so mo se ka me fa no mo esirim ni timo wonde na manya ka no chi no ni timi nkire asi da ba wo de ya fa fia da no tunche da ba na wo beba na wo beba fa fia da no tunche ma me da ba na wo beba oh asa me kan me se me na ko ta fo se me fa o manya ba no ya de e fa me na ko mo fa dribin ya no ni timo hu dan ma du ho dia be du na makwa ba dia be du na me nya ko de na ba o de ya de pese me chen ya ti de fia da be fra se wo kwa na wa nkwa why sa nda du ho da number no ko ande ti be bia ma fra mu jo number no ho ko ande ya di be si bia no dia me mo konta fo ba kan bia ma fra mu ano nkonta fo sa akwadwe ho wo se alto wo se hello me say efia da no ya be fra wa hwe na emo me de enyan fia no na ya pe ti ya be no kwa na abese kwa me da ma ko sinema fra mu abo ama na ese si na ho adu se na me nya ko so a maba ya oba ache o say bisi bisi ba so ache o pe konya ko si ache so oba ya wara ni ba ya wara na wona obeda ke o yeso obeda o sister bi ho wa yi ho no ananya wa oba e wo krono anahin na out me ja na me wo hona no ba okay ba wona african tambo ba yi ayina case na case ha ade akoda ya yi chese I don't really ana mama na nyawo da sa dagate for ya te sa na dagate for mo te sa Ebeneza na mbetin an ba wa ma Ebeneza ni anso ne nada
ɛno nso moto saa gata fo mpanyimfo hwɛ mu nti ɛnye ntum sɛ amamrem de etimi yɛ ne saa da bi ɛyɛ ade bɔne no ɔma yɛ no nkɔda na de bɔne nti ɛnse ɛka no korɛ ana meboa won say first one na ɔkawɔware no deɛ na nya wɔ kora na me de make but second one ya wɔ no ane ni wɔ sa fa no kranje kɔsɛ wo de kɔsɛ mo de ne kwa mfie mo de ne kwa kurumu a daga tempanifo ani no na nya daga te na kurumu daga tempanifo omo opanifo no ho me say the working sister na ba bia mo kɔ kasa no ni ya mo kɔ kasa no mo nka omo ka no kora me kyerɛ so kora no wo na wa yɛ den o ba yire no na wa nye sɛ wo na sɛ wo hwɛ na wo na sɛ ba yɛ ntum kora ba ba foforo na enye sɛ na wa yɛ den wa dwan no wo na sɛ wo hwɛ no kɔ agi kɔ ma no ɛga de yɛ man go si fiada na yɛ so mpini o de me ni mara me ni o ma kan me ka nye ne ma ni misisi aka na o boy kora nka sɛ nga me de me ni mara ma me nko yo busua eno no ene ahwa koti aba no girl no hye na beka sɛ onye papa nso ɔyɛ papa pa na ni da ne ho so ne awo yɛ no onim nsɛmhu na wadi no ɔyɛ awe pa sɛ odi nsɛmhu na nti woni ni party a nti wonim de wi anipa ne te won study ne nhye a be ma woni ne te ntintintin ya de bia wodi nti wonim won susu nhye sɛ wo boy ni ntintin so anase wa anase ɛyɛ ketekete na de bia wo yini nua be ma e be hye dem wo sɛ na esum wo honom mini light nti me hu sɛ ɛyɛ ɔno a nti oba ye no wentumi a notice bibia e wo ne ho scent kra no nti wentumi ante hu sɛ ye ayi obi foforo ne wo ba be hia agya wo ho adehe ama sisia no e no ne wa wo ba kwa wa pa ba bia fa no ode ne ti adomu ye frɛ papa ne nso a ti ono nso ne okeka sɛ oni mmoa bia de boa oni hweye e de fa ho ontumi mmoa mo ontumi mmoa mo ma mo hu Isaac na kyira kwan nti mo ana mo bɛyɛ na mo behu na kyira kwan mo amfa so ti asɛm ono so eka ɛyɛ wo abusua mu ɛyɛ wo ba na akwakofa we nyina abasenka wo bai ɛne abaye ya nkwanko nyinsen a nka we nka si den kokoba ɛtɔ de bia asɛm ba na mo mpanifo no mo bɛpanya asɛm bia ka no ni ahyɛde asomdwe aba no na mo nso mo si akyire na mo keka ne amopɛ asɛm aba yo asɛm we si ɛka se ye di akyire ne ya de mmra ya adwuma nyam nsɛm ɛbɛbobɔ aba no ɛnyɛ nsɛm ketewa ntu bɛka asɛm papa na amanipa no akoma atɔ ne yam no wahu sɛ o ɛnyɛ boapa yo bi na se ni na akwa bɛnti ɛna asisi akwakofa we nyina aba ti asɛm a won so keka na busua sɛ abusua no mo pɛ ne gidigidi a ye bɛ ne saa de amom sɛ abusua ha na me de obesi update bi atɔ fama me de ba bɛ down na nso wahu asɛm ne mu nkyerɛ mu like na fe share na subscribe me din ɛyɛ na akosia adepa ahanso emergency Ghana TV ye bɛ san so ɛhyia da sɛ ne makrawa na madawase